Sane mangkin kaceritean sang Anoman mangulayang di angkasa ngentasin pasih bacang ngererah Dewi Sita di Puri Alengka. Sangkaning kesaktian idene sang Anoman tiba ring Kutaraja Alengkapura. Rumaris ide nyuti rupa dados bojog cenik. Saksanu ijen sang yang Suniantara kadiglak sumrasa hanu suping rangdu praja Mandalu. Sang Anoman masusupan ngererah Dewi Sita. Akeh raksasa panggihinide sedang magebagan. Puniko taler akeh nyingakin raksasine makemit nanging ide tan manggihin Dewi Sita. Tan suwi sang Anoman nyingakin raksasa lanang ngelemesin anak istri Listuayu. Dan nenarke istri Listuayu punika wantah Dewi Sita. Raksasa punika Prabu Rahwana. Risampun sang Prabu Rahwana matilar saking taman Angsoka digelis sang Anoman tangkil tur ngaturang sembah ring Dewi Sita. Dane nguningayang pinaka duda saking Prabu Ramodewa. Nanging Dewi Sita nenten ngegering sang Anoman. Risampun sang Maruti ngedengang ali-ali Dewi Sita raris percaya. Sang Anoman nunasa ring Dewi Sita mangde sareng matulak budal santukan sampun kajantosang oleh Prabu Ramodewa. Nanging Dewi Sita nulak. Semaliha nunasang mangde sang Prabu rauh ke Alengka dados kesatria mahutama. Sadurunge pamit sang Anoman nunasa ring Dewi Sita mangde kapije ngematiang raksasa sanecora. Nanging nenten kapije oleh Dewi Sita santukan ide ngemargiang welas asih. Uduh nanakku sang Anoman idewo tan patut idewo memati-mati dosa iku nana. Sang Anoman raris mapamit saking Alengkapura jaga nguningayang ring sang Prabu Ramodewa. Sedurung makeber sang Anoman ngusak ngasih kering Puri Alengka. Taman Puri ne kabenyahan punyan kayu ne kebal-bal niko mawinan para raksasa ngepungin sang Anoman. Akeh raksasa ne persida kematian. Sang Indrajit sane mengah piduko raris nibakang panah Brahmoastra. Sang Anoman presido kajuk tur kategul. Raris sang Anoman kebakte ke Kutaraja. Itu sang Indrajit mapinunas ring ajenidene sang Prabu Rahwana apang kapijo ngematian bocok putih punika. Nanging sang Wibisana nenten ngicen ngematian sang Maruti
santukan pinake duta. Raris ikoh sang Anomane katunjel. Antuk kesaktian idene sang Anoman raris makeber ngecogin jero Mampuri niko mawinan kuda raja Walengkapurane puwun tanpa gantulan. Sampunang lali like, subscribe lan komentar. Sukses.